Aha. Minamiasi akpeganda now. Mekanaji be elimination round awa ba wo wunu nwe minamiasi akpe now. Miasi akpe now. Bugbe adaoli alebe wo dongona bobobo. Gakea awa ba mi atonglobe egbe le Ghana ve evupopo kle odudu obe temela de ke me honko bobobo. Oh yes, agbaja be yinya agbaja gaka agbaja mete honko bobo. Agbaja honko gaka me hwe bobobo. Atigo bay honko gaka me hwe bobobo. Akpi bay honko gaka me hwe bobobo. Authentic mama. Mi wu round bantonu. Ola the video we di. Oji la ole oji. Oba Evelyn Claire Della le residency. Ta minya fimi mi anole. Mi jagbane mi ayi. Evelyn Claire mi anobe ya pemeta mi ne mi aju. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Akpenami. Hello. The Oxygen City. Are you there? I hope. Okay. Akpenami. Mieda akpeto hadenami. Nukpolao, vavalao, groups okata, miawele doji. The first round. Eyamamye cover and upe the first round. We are going to the second round. Then the last round. But manam yanyebe second round ye yimaka didineno. Third round ye yimaka didineno yata makachi kram yele ewuna academic ata. Mako mon popoya madakpene groups okata be ojagbagba. O wo to sunu the first round. Mia yiji play second round.